sulit saking semomo dalamipun sesarengan Bapak Rohim supir monggo ngriki jaipongan monggo ngriki sami jogetan monggo kene turun tok iku nun gelon ndak para rabu sedaja si gelon kenal lagi peneka si adebu si anyama Ustadz Sulis sebagai tokoh teror 4 kabupaten asal dari Semamo pora Allah tialah malangsar kacung aduh seganteng kak sera asmana cacak sules niko orangnya dari semumu kalongku enak aduh derama bapak iya kelololan kelarena kekeranyang senyengsara jananaka aduh seganteng seras mana aduh seganteng seras mana Ustadz Sulis nikah orangnya dari semumu kalau ku enak aduh dek remagemas tak beri dek remagemas neto semani bila manja bila tahan kalau lorong aduh dek rematan Sulis nasib abak gula aduh ada rematan nasib abak gula marani kodu maklala kona melasaki masak janjeng aduh ada mbak iya aduh rambi Zio rambi ya jalolol penarena tika eka posan iya eka posan karena tika duh rambak le aduh rambing aduh rambak le aduh rambing aduh rambing dumon ngala eden pangke matur suwun atas penghormatan Ustadz Sulis putra daerah saking Semamo jani pongan sak lajengipun tetep jago tunggal sing duwe minggu pon di bulan Selo pindah tempat di Jenggrong Beka sapa ndoro Cak Tosan Sawaran Lor calon pulang oh kalau pulang Jai banget sarjengipun Bapak Aris Putra saking Telutur. Ayo. Abah Agus Solikin Bodang.
Ini jalan kemis legi di bulan Rasul Tayub di Budang di rumahnya Abah Agus Solikin. Ya tosan pulang. Bapak kampung Suwarno saking kenongo. Bongkar jalan saking meraan di grup Cinta Damai cuma kliwon akhir di bulan besar di rumah sendiri